mona Gauteng mona Maboneng mohlankana o bolaya kgarebe ha qetile o letsetsa bo kgarebe a ntse a ipatlisa kgarebe yena ya hae a tseba se wa se entseng hore o mo patile bet ka tlasa bethe a tseba hantle hore motho ke ntho e jwang hantle ntle pelo ya motho ke ntho e jwang mo mamedi mona ke mpa fela ke botsa ithute motho o be buka hodima tafole o ithute phoofolo ena e bitswang motho o tseba hantle hore o sia eo kae o mo tsheketse le bitla pela sefate ha qetile o thusa boabuti yae le borangwana ho batla ausi yae ho fihlela ibile a lo utswa laptop ha utswa laptop yena monga laptop wa mmotsa re ke eng ha o tla o tlo mkutswetsa monna o le ngwaneso o re ke hobane ha ke phomole ke na le leqeba ke dula ke tsuwile hobane ke bolaile ausi wena libitla la hae ke lane motho ya neng a ba thusa ho mmatla ya neng a phala makoloi le bona a tsama le bona motho ke ntho e jwang pelo ya motho e jwang hantle ntle abe a le thuse enwa yena ona botsa moratu wa hae a letsa tseba hore moratu wa eno wa hae ya mophatileng ka tlasa bethe o sile fono hae a ba letsetse a botse motho ke phoofolo e jwang pelo ya motho e jwang na re ka kgona ho ngolla le hodimo le ngolo hona jwale ra botsa modimo ra botsa tlatla matsholo ra botsa ya re bupileng hore modimo pelo yena o e bupile jwang hore motho hantle ntle ke phoofolo e jwang abe a o thuse ho batla a kene le wena ka koloing ebe yena ya buang ya reng ha re ro sheba mmona ha re shebe mmona a tseba tsabe motho hai mo mamedi o tsabe motho ha motho a khona ho etsa jwalo a ka sitwa keng hape ho qabanya le batho ha motho a khona ho etsa jwalo a ka sitwa keng hape hore a o buelle leshano a o tlame ka leshano a bue ntwe o seng yona ha motho a khona ho etsa jwalo a khona a ka sitwa keng hore a o qabanye a etse hore batho ba o hloye a etse hore batho ba ske ba o batla batho ba ske ba o rata a etse hore batho ba o shebe ka ihloleleng a ka hlolwa keng motho a khona ho pata ngwanabo a ba ile mmatla ele yena mo tsheketseng le bitla a khona ho pata moratu wa hae ha ile a mo tswara mo phulla ka matso a hae a mo pate ka tlasa bethe ha qetile a mmatle le yena a iputsise hore na motho o kae jwale wena ngwaneso ke bua le wena ya le mbohloko hore motho enwa o mpua hampe motho enwa ke motho a leshano bona hore motho o kgona ho etsa eng e ba hantle KG a weng ka tšhelete ya hae ya phaello ha na roka diaparo tse entsweng ka motšhini wa ho roka o rekilweng ka loan ya Capfin e nkilweng ke KG is not alone o a lolosa lelapa la habo diteboho ho side hustle ya hae fumana loan ya Capfin online kapa ya lebenkele lefe kapa lefe la Pep kapa la Ackermans
Capfin ke mofani wa sekoloto wa semolao go na le melawana le dipehelo. Plan smart, think Capfin. Motho jwalo e ba hantle pelong, lokisa pelo ya hao, lokisa maikutlo a hao ka motho ena o reng o nkutlwisa bohloko, e lokise pelo ya hao. Ha o ntse o balabala o ipotsa dipotso, hanyane ke se ke o file hore hey motho, thutena motho, gore na o kgona jwang ha o mangatse bang ke ka o kere na gongwe ka motho ka ngolla le hodimo wa botsa modimo wa re modimo pelo ena ha no bopa motho o ile wa ibopa jwang ha no bopa motho o ile wa etsa jwang pelo mona ke mofuta o fengwa khareng wena ja o fa ile ngwa o sebedisa pelong ya motho. Ha o lla hore motho enwa o ntjella mona, motho enwa ha o lla jwalo, nahana fela ka motho ya kgonang go batla ngwana bo a tseba hore o entseng ka yena, a tseba hore dikotokoto o le mokapa dikotokoto, a tseba hore mo phuthetse ka eng a mo beha ka tlasa bete, a tseba. Jalo o tla hlolwa ke eng hore o bue hampe, o tla hlolwa ke motho hore o tshwara hampe, hlolwa ke motho a kgona ho shapa motho, a shape motho a otle le mohatsaya mo shape mosadi a roba le sepetlele, mofumadi wa ya roba le sepetlele, a mo shape ba ye sepetlele, a mo shape a mo sia a kgeile, a mo shape ba mo tshele ka metsi. Ha o ntse o lla ka motho wa e kgona ntho e motho e ba hantle, itukise metsotso e 22 ka morao hora ya borobonga ha motho kore a le dilemo di 12 a khanne koloi a tsamaye ka koloi a khanne koloi gore ntse o tseba hantle hore lemo tseno a se dilemo tsa o ba ka koloing, dilemo tseno a se dilemo tsa o khanna koloi. O hantle o tseba go le teng molaong gore motho ya khannang o lokela be le motseka ha ntho e jwalo e etsahala. Ntho e jwalo e etsahala, o tseba hantle hore ntho ya tlameha hore e etsahale, ngwana e etse hantle motho o tseba hantle. Metlaleo e re ha ka ema stopong ha tla thula enwa wa le modile 14 ha ka ema. Ma Christmas e dumela hle, wena Poloshia le wena dikeledi wa Malema ke le bona, ke le shebile kwano Milda le wena ke a bona, ke o shebile le wena Nkabinde, re filwe Fako o kene nanong la makgulong a matala, ke ne ke mpa fela ke botsa ebile ke bua le wena mo mamedi ya le mbohloko January ke na le wena. Makatla o le wena ke a bona o ile mo amokoto, dumela ngwaneso o mantsha ke a bona hle e monkenwa wa kene ke a mmona le yena ntedisenga dumela ngwaneso, dumela ngwana mme le nna o ke la makgulong a matala ke a kae ka jeno ho na le mo ke a nteng ya momamedi motho phea ntho a e tseba hore o entsa hane a tseba a lle ka motho e mong a tseba hantle
alle ka motho e mong alle ka yena anke tshweni ya hae a ipepise motho e mong anke tshweni ya hae anke tshweni ya hae e wileng ya hae a ipepise motho e mong dumela mo mamedi a ratang mashoma mararo metsotso ka mora hora boroponga le nnaneo ke la magulong a matala ainke tshweni ya hae ainke tshweni ya ye putswa ainke tshweni ya hae ntsho ainke tshweni ya hae sotho ainke tshweni ya hae tshweni a ipepise motho e mong a ipepise motho e mong ile ya hae e mong o tswile o sengona o tswa ka leshano e mong o robetse maobane o robetse ka leshano tswa o sengona ho na le dintho tsa santsa di fitisa a di isa bathong ba bantse e se nnete empa yena di etse nnete dumela mo mamedi e motle dumela mo mamedi o ke mo ratanga metsotso e mashoma mabedi le metso e roponga ho le ba ho reng ya leshome e mong a tsoe fela bua maka e mong fela le jale leshano a le jale ebile morao tjena o so le bonolo o gona le o le jala ka hore o le ngole mme le tsamae leshano lena le tlale morao tjena so le bonolo bo Habakuke ba teng ba fihlile le ngole fela leshano bue leshano motho amathe ka lona leshano lena amathe ka lona mathe ka lona ibile habi le letswalo ha tshwilo tswa la le buile leshano lena habi le letswalo ha tswe ha swabe lo swaba tswarelo ke o bona le wena TK Alina o kene nanon le holo la makhulonga re ko bone mono wena Mmadisebo le wena ngwana makgetha ke o bona le wena Deni TK dumela ngwaneso pulenga wa o kene kana na la makhulonga matala tshidi ke o bona hle le wena ke di bone o ke o bona hantle ho makhulong ke utlwa mo mamedi mo ngare ko mametse motaung ke le ka mane ka Bronco Sprite ke dutse le wena nanon la makhulonga a matala khotso ngwaneso ke leboa ha o dutse le nna ka jeno tsela ya ka eo ke kopang gore re nke le wena mo le mofokeng e motle mamedi ho tle nako nngwe hore o lle o theole meyogo o ske wa bipetsana hona le ntho e o bipeditseng hona le ntho e o bipeditseng o bipetsane jalo ka ke bua le wena hona jwale ho hantle nako nngwe re o lle o theole meyogo meyogo e kgona ho ngola lengolo
Meokgo ya lengolo wa ntle. O ske wa nana gore o le kwala ha o lla ha o theola meokgo. O lla o llela ntho e leng yona. O ske wa re batho ba tla le kwala ha o llela seo e leng sona. Ho hantle. Ho hantle. Ho hantle. It's okay. Hore o lle. Hobane meokgo ya khona ho ngola lengolo. Ya khona ho romela molaetsa. Meokgo ya khona ho beha setshwantsho pepeneneng. Meokgo ya khona ho beha setshwantsho pepeneneng. Meokgo ya khona hore lefatshe le mobung. Empa matla a keleditsena tsa hao a fihle lehodimong. David the King o re pela hao ha qetile re Jehova o lefika laka. Oh ki itabeti kifika
Di-funeral plans tsa clientele di fana ka seriti ho ya ho ile ho wena le ba lelapa la hao. Di lefa tjhelete dihoreng tse 24 e kenyeletsa grocery, transport le pulo ya lejwe. Ka ngodisa batho ba feteng ho plane e le nngwe. Fumana phomolo moyeng wa hao ka jeno. SMS lesedi ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Ho hantle ho rolle. Ho hantle hore nako nngwe theole meyoko. Ho hantle. Sephoso. Sebukwala. Wena o re ya tsebang ditaba meyokgo ena e kgona go ngola lengolo nako e nngwe empa e seke ya eba meyokgo yeo seng ya nnete e be meyokgo ya nnete o re obane meyokgo yeo seng ya nnete o re ha e fihle marung o re meyokgo yeo seng ya nnete ha e fihle fatshe e fella fela mona sephakapakeng. Meyokgo ya nnete e fumana karabo. Meyokgo ya nnete lengolo la keledi tsena tseo leng keledi tsa nnete fumana karabo. Me hape tsela yeo Ntate morena ore monnenwa ore meyokgo ya nnete e ngolwa ka tsela e ikgethang. Ore tsela yeo meyokgo ya nnete e ngolang ka teng ore especially haholo ore ha ona motho ya kgonang ho utlwisisa tsela yeo meyokgo ya nnete e ngolang ka yona. Ore utlwisiswa ke Modimo fela. Ore utlwisiswa ke Modimo fela. Empa meyokgo ya leshano Satane o tseba ho e bala ka menwana ya maoto. Ore meyokgo ya leshano e balwa ke Satane ka menwana ya maoto. Hona le ntho e nngwe maine nna ke tsebe ngwana mme a ke tsebe fela o tshojwalo mothenwa. Ore meyokgo ya maka, ore meyokgo e jalang kadiana, ore meyokgo ya leshano Satane o tseba ho e bala ka menwana ya maoto. Mambetse lenaneo la makgulong a matala, lenaneo le buang le nna, lenaneo le buang le wena, lenaneo le tloang hodimo le hodimong, le fihle kwano fatshe, le bue le pelo ya hawa, le tloe pelong ya hawa, le bue le maikutlo a hawa, le tloe maikutlong a hawa, le bue le bo modimo bo leng teng ka hare ho wena, le tloe hape hona teng mono. Oh!
mohlomong sengwena ho na le momamedi a batlang ke mo bapalle pina ena a tsebe ho tshidiseha hobane bosiu bona bo fitileng ha ka kgona ho phomola ka baka la leshano, ha ka kgona ho robala ka baka la maka, ha ka kgona ho iketla ya fihla Jesu motshware o sa le teng ho wena, ba motshware ka letsoho hona jwale a o phamise se bona o nolla ha motsware ka letsoho a o phamise, motsware ka letsoho hle a o phamise o sa le teng, o fihla hantle ka nako ba reng ba qetile hobane meokgo ya hao e ngotswe ka tsela e nngwe e makatsang. Meokgo ya nnete e balwa ke Modimo fela. Ya ba ka ipotsa ke re mongodi eno o reng bana a re meokgo ya nnete kgona ho balwa ke Modimo, a re tsela yeo meokgo ya nnete theohang ka yona. Butle ke mabenkeleng ke tla o hlalosetsa hona jwale e ra ke khutla ke kgona ho lata ngwana Chief. Di fana ka seriti ho ya ho ile ho wena le ba lelapa la hao. Di lefa tjhelete di horeng tse 24 e kenyeletsa grocery, transport le pulo ya lejwe. Ka ngodisa batho ba feteng ho plan e leng. Fumana phomolo moyeng wa hao ka jeno. SMS a lesedi ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. O na le mokgotsi ya maka, o na le motswalle ya maka, o na le tjhomi e leshano, o na le motho o mo thusitseng bophelong, wa ba wa mo fumanela mosebetsi, empa ke motho ya leshano. Walla fela ore ke atla ore tsela yeo dikgapa tsa nnete di theohang ka yona ke Modimo a kgonang ho di bala le di utlwisisa. Ore tsela yeo di kopotsang ka te ore ke Modimo ya kgonang ho tseba hore na di tswa sedibeng se jwang. Jesus, ore ke Modimo ya kgonang ho tseba hore na ha di kopotsa jwalo se dipa sona se etsa eng ka nako ore ha ona motho e mong ya bonang, ha ona motho e mong ya utlwang, ha ona motho e mong ya utlwisisang ore ke Modimo fela ya tsebang le mofuta wa sediba seo hore ha di theoha tjena di tswa sedibeng se jwang. E seng tsena tse balwang ke Satane, o re tse balwang ke Satane o kgona ho di bala ka menwana ya maoto le manalana a hae a maoto, ore ha sebedise a matsoha sebedisa maoto le baka le teng le baka le teng. Dumela momamedi e motle, dumela momamedi eo ke mo ratang.
dumela momamedi eo ke mo ratang. Ha re tsamaye mmoho leetong lena la makgulong a matala. Hey! Lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona. Lefatshe le ba a ileng ho lona hobane le theile hodima mawatle o le tiisitse hodima bodiba. Ke mang ya ka nyolohelang thabeng ya Jehova ke a matsoho a senang molato, ya pelo e hlwekileng ya sa hlapanyeng ho a thetsa. Ai! Maine wa ntumella ke fane ka nako ke metsotso e mene hantle fela pele hora ya 10. Wena Michael Jacobs dumela ngwane so se jabaledia khotso wena re filwe dumela Eugene le wena ke a o dumedisa o seng ha letsatsi lena le nnanong le ikgethang haholo la makgulong a matala ha hona mo tlang ho lutlwa lenaneo lena ntle o Lesedi FM. Ke le leng ke a pheta hape ke le leng la mananeo ke le leng ke re ke phete ntwena lenaneo la makgulong a matala le ngolwa le hodimo ha le ngolwe fela lenaneo lena le ngolwa hodimo ke ka ho ka jeno le buang le wena khale o emetse re tsatsi le leng ho go beteng lenaneo le reng ho lokile ho lla ho hantle ho bana meokgo eno e khona ho ngola lengolo ke ka dilemo o lla meokgo ya hao ile mane beteng ile mane mosamong mane tseba o re ka jeno ha le meokgo ya nnete hona le a tsebang ho e bala hona le a tsebang le sediba hore meokgo ena e kopotsa sedibeng se jwang le fumaine moruti wa ka ke kopa hore motsotsong ona o tlo kene ngwana Chiefy kene ngwana Thapelo ngwana le hodimo o etse mosebetsi Poka Whoa! Hey, what's up Mfokeng? Ha! Akatlame ho batla Mfokeng. Ha mela mo iphama ko batla mona. Yai! Ntate Motaung. Hey, Poka. Nano lena mo ai marakodilo lena ache.
ntate Motau ho tloha moo a dileng teng ngwana mme wa tshwara methati ka methati aha Phuka jwale ya re ha o fihla tabeng ya dikgapha a ngwana chiefy ya ba ha o sa etsa mohlongwa fatshe ehlile o etsa taba ya moshwelella ntate Motau ho na le mantswe ao a buileng ha o ne o lelekella taba ena hore athe motho o jwang ha Mofokeng elo ya motho modimo hane a iloa oh yes sir eba ho ile ha sebediswa mofuta ofe maina skisi man ai hoba motho o ka mmona ka ntle empa pelo ntate Motau ho na le pelo tse ding tse thata tse ding tse sa kgoneng ho bua le sefahleho kapa monga yona hallelujah ntate Motau o pata ditaba sefahlehong hoba pelo ya hae e jere dintho tse kgolo haholo Phuka ke maka e tsebang pelo hodima hloho ra ke a leshome kakata o re ntate Motau ye mong ha qeta ho bola kgaitsedi ya hae o ntsa batlisa maponesa Phuka a tseba hantle he ntate Motau motho a ka etsa ntho a iphapanya yona hallelujah abanna bua re yena ha tsebe letho a tseba hantle amen empa momamedi ha se mo re leng teng o na le tshiu ya holla maine tshiu ya maswabi Phuka ho na le sehla sa dikgapha kakata ho na le nako eo bophelo ba hao o tlwang bo nkgela ka lebaka la ditsietsi le mathata o fetang hona o tsebe ke sehla sa dikgapha ntate Motau e mong le e mong ya phela lefatsheng lena ke tsebang ke ena ke hore ho na le nako ho na le sehla sa dikgapha sehla seo ha se monate ntate Motau ho na le tshiu e jwalo momamedi ke bua nnete nanong lena ho na le tshiu eo dikgapha e ba motswalle wa hao ho na le tshiu eo mosamo wa hao o lala o kolobile hoja e mong ha bina re ke lala ke motshepi ke bua nnete ho na le tshiu eo dikgapha di fella mosamong le tshiu eo dikgapha di apesang mme ke ka ho modimo a re rometse moseng hona ntate Motau Phuka ke bona ke ba hore mohlang maemo a bohloko a o tjhaketseng momamedi ke kopa o e utlwe iphete mohlang tshiu eo e o tjhaketseng e o etetseng re kopa o ska ba wa hana holla maine mohlang o etetsweng ke tshiu eo kena phapusing ya hao lle maine a kothola maine a kothola nyane kutlwe pina e banna ibe ke le tsona man le ne le bapala mo bana ntate Motau ho bapala dikakapa ke a di utlwa menwana e tshwere more ho dutse menwana e fa ke tlholo e mathang monna man bapala ntwena mshimane man ke utlwa ba e tshwere ntate ke a thola ntate Motau ha e fihla nako ya ho lla maine tswela pele moya wa ka o no sutha ho na le ntho eneng e etsahala ho nna tswela pele ke bue mantswe ya holla ha o bolele hore wa fokola ke kopa ke phete momamedi a ikebe tagline ya hao bekeng ena holla ha
ho bolele hore wa fokola empa holla ho bolela hore o tseba mo o rolela bohloko ba hao teng. Hallelujah. Ntate Motaung o re ha o bua lenaneng le leholo la setjhaba ska dumella maikutlo ska dumella tsena tse etsahetseng di o apesa Samolla ntate Motaung ke ntho ke kopang momamedi a etse re a mo eka pelo ya hae molla sa mo jetsa modimo la pela ha le gore ntate maemo a tjena ntate ba di tjena la ntate Motaung holla sa mollela motshiyo hona le ntho re tshwanetse mo itima batho re be re itime satane kore a re bone re la pepenene. Amen. Lela ka thoko ha re qeta re ya hlapa momamedi o tlo rena re ya kae ba ntate Motaung o entse statement. Yes, Muruti. Se hlokang re shebe ka leihlo la statementeng sa hao sa ditlhapa momamedi sheba nako mo e leng teng statementeng sa hao ntate Motaung ya hlamaine o itse dikgapha di ngola lengolo baine lengolo le yang lehodimo ntate wa ke polelo ya hao ya wa dikgapha o ska ba wa di khella fatshe ha o tsolla o tsebeditse di ngola lengolo ntate Motaung ke kopa ka o di ma cake ebe seng o entse tswa ontong tumelleng ke tsele di mona ka o di tsela maina o etsa njwana ha ke sela di mona ka ra cake ena ya re honna le momamedi etsana ko ya ho hallelujah awa hana ho ska ba wa ipipetsa ke na ka morenge ha o boko yes how so hlapile okay ska ba hana ho la ntate Motaung ke go pare tsela di kana ai go dilo lena ai hey Mamedi mo tla re tsamaye le wena hla metsotso le 10 ka morao go ra le 10 re tla mabenkeleng empa hona jwale ha ke re le wena moramaine ha re ha kutlo nkisa kae ntate Motaung mo re yang teng ke mona yes sir o ba re seritse momamedi a ska hana holla hallelujah wa etsa statement se sisintseng pelo ya ka hore dikgapha di ngola lengolo maine di a lengolo le fikhang ho modimo ke kopa ke tsele kana ke re dikgapha ifile ha se taba ya seboko empa di fupere bohloko ba hao hallelujah me modimo ke modimo a sheba mo bohloko bo leng teng ntate Motaung ha ka bona pelo e tletseng bohloko modimo o a sheba ntate Motaung ha fela monga yona a batla o sheba ho modimo ke taba ke ena ntate Motaung bane taba e re tshwereng yes sir e tlo theola sekgahla sa depression bua ntate bua theola sekgahla sa kgatello ya maikutlo bua hle maine taba e re buang e tlo lokolla momamedi hore a phele ha bohloko o ba dikgapha ha di tswa di jalo ka motho a besang stove ho ba mashala ha tswe le tshumele mofuthu sala ka tlung ntelo kolwang ho lokolwa musi bua maine dikgapha di jalo ntate Motaung ha di tswa mahlonga hao di tshwana le mosi wa mashala kapa wa patsi wa tswa tshumele empa ka halo sala mofuthu hona le momamedi yone matila tabo le buleha nyakalo ya hao hape ya khutla re kopa o kene o lle ha ka ta holla o tsena tabo tlo khutla la wena kgatello ya maikutlo e tlo theoha ha ke tsebe re kene strate se fena ke manye sale a ipipeditse ore monna ke nkwalle mamela hantle mamela makgolo le tla wena le re kena papising ya hao ntate Motaung
ke batla ke sisinyeile haholo mo ke leng teng skisi empa ke kopa momamedi phephi maine o ya ho life fihla ya o buile mantswe ana a re ntho ye nngwe le ye nngwe na le nako amen tate Motau empa nako ya dikgapha e batla o tshepe Modimo nako ya dikgapha e batla o tsebe Modimo ke Modimo wa bonang dikgapha ha ona phoso ho lla hobane ho lla ho bolele wa fokola empa ho lla ho bolela o tseba ba o tsholela bohloko ba tate Motau ke shebile nako me le ntene ke re ke a nyoloha kopote ka mane ira o khutla re phapha mane mo mamedi o ska ba tloa lenaneo lena o tlo thusana o tlo utlwana hobane go llile tate Motau ke bona melaetsa ntse kena ke bona ba ntse dikgapha walla wana motho walla wa phela hampe wa phediswa ha bohloko walla bosiu le motshehare fihlela naneo lena le fihla tate Motau re tshwere karabo Bommamedi re tshwere karabo hona jwale re ya mabenkeleng e tla ra re khutla mabenkeleng re tsamaye le wena ho hutle holla mme Modimo di fana ka seriti ho ya ho ile ho wena le ba lelapa la hao di lefa tjhelete di horeng tse 24 e kenyeletsa grocery transport le pulo ya lejwe ka ngodisa batho ba feteng ho plane e le nngwe fumana phomolo moyeng wa hao ka jeno SMS a lesedi ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng ntate Maine jwale re ka phapa re ka phaphamala re ka phaphalla re ka etsa ka mo re etsang ka teng ha re ye tate Motau ha re phahama tsiu ya dikgapha e teng tsiu ya ho lla e teng ho lla morui ho lla mofutsana ho lla mophutheho ho lla moruti ho lla morena ho lla mofo ho lla presidente ho lla le kanselara tate Motau tsiu ya ho lla e teng yes nano lena le re ska ba hana ho lla ke kgetlo la pele re bua mantswe ana le nano lena skaba wa hana ho lla tate Motau hona le mong wa banna bao ba tsebang empa re kopane le ene sansane le mohlankana o tseba hore na o ile etswa hampe hakaka momamedi tsamane rona ya ileng a utlwisa bohloko ka baka la kumo le ditoro tseo a neng a na le tsona bana ba bo ba tshwanela hore ba mo rekise e le mo Ruben a nahana ketso ya hore a bola momamedi wa ipotsana re hokae ro Josefa tate Motau empaneng ha re kopane le yena a le Dothan kapa a le Habo jalo sale e khepete o tshwere dileisele lefapha lena la tsa mobu kapa la tsa temo le matsong a hae hape mohlankana yena ntate Motau ka tlasana ka trone fela ho Faro ntate Motau ke kopa o ka ele khepella 40 ana le metsetseletseng e re ha ke ya leqepheng lena la 40 a metso e tsheletseng moruti Maine jwalo ka re tsama mona le momamedi ha ntse ke le batla jwalo mona re ke rutlwe momamedi o reng kwano ke a ho lona ntate Maine e mhloka ditse mmeding le tse ke ra kwa bosiu motho ha tswa Motaueng ka jo lena na useng o tswa a itatela e ka re di bua le nna di bua ka motho a phia me ha yena empa ke le ntate Motaueng ka lla ka jwetsa Modimo wena tsebang fela thank you ke o ntate Maine ke o taba ne ke batla momamedi a na tsebe hore o teng re na le yena a so re hayo re a o mamela momamedi ke yona momamedi re motho ha e sala morwa ka bosiu ka fa ona ka jeno go sengona ka tswa a itatola a re nna ke tsebe le thor ke ne ko rwa ka e ka re bua le yena Maine ke a o tshaba makhulong a matala ke a o tshaba ha re le qhepe Maine 40 se momamedi alle yes Maine empa ne ke kopa re ke re shebe bane
ho lla ke moriana ha o bolele wa fokola. Yes. Ho lla ho nepahetse ke pheko pelong ya hao ha o re ho lle o tshwanetse ho lle. Ska dumela maikutlo a o bipetse jwale ntate Motaung ha re tlo bala mona. Mme ke leboha ha o ile wa kwala ntate Motaung re ska bana le eng kapa eng tlasa modimo wa lentswe la rona. Mona monna yeno o se ale ekgepeta bana ba bo batlile ba tlo reka dijo ha ba mo tsebe yena wa ba tseba. 49 46 45 Are shebe kwano Kepe ke 46 Tswela pele he moruti Kgaolo ke 45 temana ke ya pele itse Ibile mo Joseph a sitwang go itisa pontsheng ya bohle ba motetseng hare mme a howa are batho bohle ba ho nna ba tswe mme ha wa ka ha eba motho ya sala le yena ntate Motaung Bibele re ke mo wa sitwang ho itshwara pontsheng Yaba o phamisa lentswe alla mme ba khepeta ba utlwa le bantlo ya Faro ba utlwa Itswang ya dikhapa se taba ya lona ke ya ka le modimo ha ke batle ha kella le mpono bane hona le ba keke ba khona o handlela pain le seboko saka yes Ntate Motaung le kana metswalle re na le yona o tsebe hona le ba keke ba khona ho jara bohloko bo yang ho bo hallelujah ke ka ho tsatsile le morena Jesu ha ya kgethesmane a siya barutwa ba hae a ya a le mo maine Baba ntate Motaung ba sile ba nona nkile ba bararo empa ha ya te aba siya ba ne taba ya seboko ha se taba ya batho ke taba ya modimo hallelujah Mona Joseph wa bantsha re tlohang ke batla o connecta le modimo ke batla o hokela modimo ke batla o letsetsa le hodimo empa puo ya modimo a tlo utlwa ke digapa Allah monna ya ka tlase ka trone o Faro Allah a boko la ntate Motaung Allah a phamisa lentswe la hae Allah ha qetile ho lla ke hona buang taba ya hae ha qetile ho lla ntate Motaung momamedi re kopa o etse nako ya ho lla empa kgetlo lena o llela ho modimo o kwale phapusi ya hao ko tla momamedi ya re nna ke lelekilwe moruti ke robetse ka ntlwaneng hona ka moo phamisa lentswe o mo bolella o nsole modimo o keke wa balwa le dilemo o re ka mengwaga le mengwaga o nsole setshwabelo saka Ntate Motaung ke a utlwa ha o e phamisa o re ya itshepela modimo le botshepehi ba ona a ka hladola ka kgotso hara Ntate Motaung seo ya digapa ha e fapohetse ha ke tsebe na ke momamedi o re mametse a lo kae empa ne bua mantswe yana mokamedi ya renang o tseba seo se hlokang Ntate Motaung ke kopa o mathe ka pele re santsane re le bakeng yes ke tsa wela fatshe e re Ntate Motaung ha le tipa Ntate Motaung o emisa lekgepe la 488 re tlo etsa tente re tlo ema re sere le dipesa lemeng tsa 50 ana le metso e tsheletseng lekgepe ai kodilo lena le re ha bohloko bo kena jale bosebu tuba
Momamedi a re tsebe na o liswa ke. A re tsebe re na pain ya hao e dutse o kae. Area yo re moruti maine. Tate Motaung ha ke kgone ho robala. Re bolelle area yo o lisang. A ko re bolelle karolo e leng sediba sa dikgang. Pesaleme ke o kilong ho yona Momamedi ke 56 empa pele hanyane fela moruti wa ka nako ya ka e re tle re ye mabenkeleng empa he Momamedi pele ko balla Pesaleme ena ya 56 ke tlameha hore jwang kapa jwang ke mabenkeleng ke rata ho leboha Momamedi ke bona melaetsa lona e mengata ngata e ntseng e kena kwano wena ya Pesalema 56 re tlo balla Pesalema ena mmoho le moruti lefu maine ho hantle holla me re buile le wena ra di khapa tseo seng tsona satano di bala ka utola hae a sebedisa menwana le manala hae tsanete modimo wa dutlwa wa dibala. Mona Afrika Borwa re rata ho kopanya dintho tse tsamaelanang jwalo ka Kofi le Camora. It's on top lenane jwalo ka braai le rugby o reng ka dikopano tsa balelapa le di-captain tsa ma-all lady jwale ha FNB le Pick n Pay di kopana mmoho eo ke kopano ya makgonte e fetolang dintho tsohle le fa ka FNB virtual card ya hao Pick n Pay o fumane 30% ya di-e-bucks. FNB le Pick n Pay iconic duo epic rewards go na le dipelo melawana ya ho fumana meputso le ditekanyetso. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabu wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Moramaine tsama le tsona Ntate Motaung o bua nnete phapusi e ke leng ho yona. Ke bua nnete hore motjheso ka mona ho sa ka ha beswa sefuthumatsi empa ke ka baka la dikgapha tseo Momamedi a nang le tsona nana o le na le re ha ile nako ya ho lla jwale Pesaleme re leng ho yona. Ntate Motaung hai wow ai menwana e bapala mmono Ntate Motaung se re le Pesaleme ena ke kopa o shebete Pesalema 56 serisi hlokang moruti wa ka suka ke ho yona moruti wa ka temana ya borobedi re o bala dipaleo tsa ka o bokelle meyogo ya ka lekukeng la hao bokelle meyogo ya ka lekukeng la hao o bala dipaleo tsa ka o bokelle meyogo ya ka kukeng la hao yo ha wa di bala modimo wa di bala meyogo lekukeng la hao ya bua maine ai
toro mongodi ha bua ka eng kapa eng o buile ka lekuka jwale lekuka ntate Motaung ke mokotlana o entsweng ka letlalo Maine hey wait Andrew wa rokwa hantle moruti Maine tloho Kakata ntate Motaung o bolela letlalo ha le le teng momamedi ha kampa e utlwa fela ya hle ho na le phoofolo ya ileng ya hlajwa pele ya hle madi a tsholo ha nkuwa letlalo la rukwa ha etswa lekuka Kakata e le maotshelang lebese teng ntate Motaung Kakata ke polokelo hantle re ka re lekuka ke banka mopesaleme hore modimo beya dikgapha tsa ka bankeng ya hao lekukeng la hao Jehova o di kenye lekukeng la hao goba ha di le lekukeng di bolokehile yes ke ne ke na le potso e reng hobane mopesaleme a ngola tjena hallelujah hobane mopesaleme a bolela hore dikgapha tsa hae di bokellwa di be di bolokwe karabo ke ena ntate Motaung ai ba dia bolokwa banke o tla tshwanela ho bane le patala nenne Maine moruti Maine ya mahantle hey be wa le kukeng ka o re itsenna le wena le nana o la makhulong hore di khapha di tshwere bohloko di khapha di ngwana le ngo ho tswa di khapha di tshwere mantswe ha momamedi utlwe le batho ba ka ba bona o pitika o sulumane ka hara di khapha empa di khapha di tshwere mantswe a batlang ho a bua mopesaleme hore ha o ka wa mpela tsona modimo yes wena ha o ka wa di tshela lekukeng hobane hona le motho a tshwanetseng a patale hona le motho a tshwanetseng a ikarabelle ke ka ho wa reng ha di ka tsa dula lekukeng ntate Motaung maledi ha o rolle tsamol shebile nako mo e leng hona teng a se phoso holla ho nna pahet Maine na o ka ntumella a ke bapale pi hona le pine e fihlang ho nna ha o re lekukeng e tla fihla nako ya hore motho a patala hobane modimo di bolokile bankeng ya hae Maine a ke tshwara le atla letsatsi la yona qetela mosebetsi Maine qetela mosebetsi re atla ho yo le ha o ka ha kwala a ko itlwele ya di khapi ntate Motaung di kara lekuka di beuwe me ha di a bewa fela o tlatsiwe o ka yona haeba nna le momamedi re kekera sokoloha o tlatsiwe o ka yona re tla tshwanela re ikarabelle ho tsona o tlatsiwe modimo a tlang hore bontsha tsona hore na a etsahala empa ntate Motaung a ka tsa re qetele teng ke mona momamedi ha o rolle ha o rolle ha sore selalano wa fokola empa jalo ka mme anna ya ileng a bolella moprista Eliar ke mpa ke le mosadi ya pelo bohloko Kakata Maine ya tsholela dikgapha tsa hae tsama pela Jehova momamedi ka nana o lena le ya o lokolla wa lokolla ka jeno lena nana o lena le re ho wena Samolla pela modimo skabalela pela bona ba timedi khapa ha o tswa bo tlotsitse makeup ha o tswa bo lokisitse moriri ntate ha o tswa o tlamme hantle o phate khapa tsa hao ke ka o mina thoko ya monghabina a itse ya o pate dillo ntate Motaung wa hlokahala hore nakong ya bohloko re etse nako aholla ha o bolele re ya fokola empa re la ntate Motaung ya o qetela ke ena yo ke kopa momamedi a ska ba ile ba yes ore wa hlokahala olle pelo ya o ha ile bohloko wa hlokahala olle ntate Motaung matha fela o ye ho 859 ke shebile nako go yo yona sentate pele re kwala 859
8:59 make ya temaneng ya 35 momamedi ke nna ka fihla mane ho 8:59 ke ena me o moruti re ke temaneng ya 32 ke nna 30 ya ba Jesu walla ya ba Jesu walla e fella mo ya ba Jesu walla. Hallelujah. Ntate re thuse re ska ra bokeletsa ditaba emparelle hobane ho lla ke moriana ho lla ke pheko ho lla wa re thusa ntate re thuse ho senga ka jelena re harella re lele ho ana miretsi se Josefa re kene phapusing re phamisa boholo ba hao hobane di khapha ka jeno di a phumulwa ka lebitso la morena Jesu Kriste. Amen. Moruti wa ka nako tsohle hore ha re fe modimo sebaka. Maine. Yes. A sebetse. Yes. Ya ikutlwile se seng sebidi Limpopo mane. A sebedisa nna taba ena ha re mo fe sebaka. Yeah. Wa tseba o sebetsa ha o ntso lla jwalo di a bewa ka hara lekuka. Ya tla nako ya patala re a leboa moruti wa ka. Amen. Re ntse re rapella le lelapa la moshemane e sa le a nyamela hore modimo a phamise letsoho ena ke nako ya tshebeletso hle mo mamedi ha ko fe sebaka. Lebo bana beso tankihle yes o ska lla pela batho Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi o ba suthise ba suthe batho le le mong. Amen. Khotso